Oikoan, adala kontu, zuzendu gaitzazu jauna, zerbaitik eskatzen dutzagun jangoikoari hori. ¿Por qué le pedimos a Dios que nos guíe? Porque nosotros nos perdemos. Pertsonak behar dugu egunero, behar dugu jangoikoan argitasunak ikusteko ibilbidea. Zuzendu gaitzazu jauna, erakutsi zeu bidea. Enséñame tú el camino, Señor. Enséñame a ser una buena madre, un buen padre, a ser un buen hijo, una buena zuzendu gaitzazu jauna, erakutsi zeu bidea. Zuzendu gaitzazu jauna, para muchos momentos de la celebración, si os sirve, o si les sirve, como decía Chema, si les sirve a unas personas, a una catequesis o a una religiosa o un cura allí en Malama o en Zarátamo, pues bendito sea Dios. Servitzen mandar orejas por la puerta. Eta, holan entzuten da,